Амыр бәнде эргин тылдык жонубуз. Эне даван бөлүү эле база бир тускай дамжылганы дадап жетип келдибиз. Шак бо жерге биздин журтубуздун алдан ажың маадырлары, ада күбөлөрүбүз, жери журту дейиш, салгалдары биздер дейиш. Амы тынынан, жарлыырынан, жалданы шок болгонундан биздер таба жон аңгы жер журттук, ёзу жаңжылдарлык, дебискейлик, таба жон бо артык балган дээр болжубса, көрөдүк болбас. Жаңаш алдамаадырларның турлаа болгон алды баштык карадаңдын төлөптүк төгүзүнгө мөгөйүп жетип келдибиз. Жалдан маадырларның онжу керестидин маадырларыбыздын бозом төгүзүнүн эгези ам кандык дажы болсо анаала хат жокта сеген бажы симжей бербес. Бирle жүүлгө таянып алгаш бирle женин уржуундан эгелей бээрин жажан бо төгүчүлөрүн төгүп турары биле алырга. Ол жерде желе нитти Синь империясы кадаттан болсо Синь империясынын политикасы беле нитти бо таба жерине манандык дайын жокко эжеле бар. Таба жонну кызыктап тырып жап төндүрүп бааттарынын политикасы жорт турган хелжүнүлө. Жаңаш нитти ана бу карачал кишилерге озам 4 такпыр үндүрүү келген болуп турат дейин. Чүл дээрге бир дугаарында Синь империясынын кадаттын улуу күндүрүү оң сондам кадат бо таба жерине Моол табаштыр башкарып турган моон сонда Моолдун үндүрүүгө кээр. Онан бо табанын нитти Амбын Нояндан бир үндүрүү. Он бо Чобок кабы жеринин Туз жеринин Ноян беглеринден, жаңгыларынан 4 дугаар үндүрүү кээргам бөдүүн жонго амыдырал жетишпей казыгдап өскүз аны безин артпастар деп барган мындык үйө келген дейин онжу тырып мындык бөдүүн жону тырып келген үйө кээр ортам чоннун оолдары ана бөдүүн араттар оппаң жиппен келдилер бозам катчып алгаш ол мындык политикага одур мындык шимжээшинге одур чоннун келир үйөзү дээш бозом жана шимжеп чыгылып эгелей берген турган оң түңнелинде өзү алдан тургун деп шимжээшин жана шимжеп жорүй барган чүл дээрге бака кабырган көйлема өйүнжү көрөнгүнү мал маганы шуптузунан кийирип алгашнаар дем онжу чоннун ырлары да барлы ой бежинден үнгөндөн бери бежен алдан хоно бердим деп ол канак кишилер амна чедиргер дээргем чедирип бежен алдан хоно ишти чедирип барып ол канак үндүрүңнү озанаа чедирип турган болуп турат жана моол табара жулаштыр кадат кийирип Onu bejin söğürtken bana ayırların geğirge var. Ama onlara da özün çoğalap durarlı koy. Bejinden üngenden beri bejin aldan konu ödüm. Ama geğirin be. Paştık aracı da kadat çıdar. Sarı şokkar acıl berge şıqa öttep kögüt durgan deyin hevlik. Çağlamdık berge yöllerini o zaman çürtte ötken bop durar gele. Ama onun angıda ol kirip bayıkkan bejin daha sana ündürük deyin moğun jortkan. Artıkka xavartına örgen haq ündürüknü. Ama po. Aldan turgunlar, aldan maadırlarыбыз, amjаңыбыз күрүнө таласында намол тургундар деп турган дейин. Алдан тургундар деп турган. Бөдүүн жонго озам алдан маадырлар кылдыр. Бөдүүн жоннун арасында жан билип, жан тарап турган. Ол кишилердин бозам каттап киргеш, бу моол мал ишинден артыкка хавыртына өргөн. Үндүргө жору барган хак малды каттап бер үндүрүп келгеш, бөдүүн жонго каттап амыдыралдын үспөзү биле. Jonga ödep turgandык töөгүлөрүн жон сактап артык болгон.
1904-тен бер жылда бу дайын дүйін ада үстің улуг дайыны сулар эгелеп турар үйелерден күрүнө дегнелинге бу кишилерибизде маадырлар кылдыр оштап жоголар болушут официально деле батыккак маан болуп турат алдан маадырлар кылдыр баткан соңунда дайын же жоруур эки дурачыларың желе маадырларның мындык маадырларыбыз база жоран оң мында өгбөлөрүбүз база до сүбөдөйден эгеле шупту маадырларның салгалдарыдыр бизде мындык оттуушун көтүрүлүшүн биле ада үстүң улуг дайын же өзүнөм эки дурачыларыбыз маадырлар болуптунар дайылдашып жой барганам шупту билдирбиз 4-тен бир жылга идирам күрүнө дегнелинге тургундар кылдыр санап жадаган болуп турат анда маадырларыбыз да ол кишилердин бозом жооп турган алды башты карадагылары турлагылары кезек жерлер болуптур. Ол ама жұртыбыздың ады дейш қалған маадырларыбыздың ачысында амбо күнгө жетир жахан Афганистан, Чечня дайыны амбо күндө да ол операцияда биздин доболдарыбыз ада жұртқа айыл дурусунук бергелем жалданыш сыныш жок маадырлуу эле амытын амбо күнгө дээр берип жұрттың адын аңбалап жоруурун амшупту билдирбиз. Бола мо эң артында көсүп турар бу. Алды баштык, жеди баштык арадагылар ол. Жугулестин турла дем база жоголоп турдум. Амчул дээрге эгезинен эгелеп эле. Алдан кижи жозон жан чыгып бербейин динен бодау жан. Канжар да бодак берге. Эгезинден каш кижи 3-4 кишимел сүмелешкеш амжелла амыдырал кызыктак болду деген хейлимди сүмележишкине түңнелде ол чимжешкин болсо калып барып ниитти тубанын булуңнарын же тарап малжын аалдарга хонаштарга чедип эгелей берген оң түңнелинде озам калбаргаш ниитти 300 ажып эгелер ортам баштай ханам эгезинде каш кижим жап малды каттап бер кийирип эккеп мынжа эгелеп турган оң соңунда кишилер саны көбүдейш аңга шимжешкин алып барып морстарга озам элен организованный улуг шерик алып барышткан жерде эле ол кире жете бер орта до синим бересин анам бо шимжешкини токтотпас болсо хоржактыр деген хебелимдик чарлуу күнгөн соңундан бо кишилердин базар деш болсо көй шерик келген болуп турат чүл дээрген бо арадагылар кырында өг орнуна кире хонаштар остуң турлагланып турган жерлери одагланып турган жерлери деш жан көп болсо хонаштар эңдерик оң соңунда маам ожуг тулжуушун болгон дейин эле төөгүдө шуптузу бишип турар билил ойбуз ол тулжуушун чүл дээргем ма чыгылып өрген жорттурда муң шерик деп база бишип турар төөгүчүлөр ниитти бо ма чыгылып өрген турган ол 300 ажы кишиден 10 картап көй деп бишип турар төөгүлөр база бар ол кире шерик болсомдо ол кожунарны табарып бер этикпен болуп турат элем бир жалам эң аны хоомдо сайгарбайн бар билбейм бар жүлдөрүм бар жүлдөргө анжа көй 100 кишини өзүнө эскерип баарлоо сен муң шерик бер эртип келжидирдан бер болсо дамжылыктарындык аргасы жок турганбы азыр жонну ол ийедин жан ол кире дейир байдалга эдир коргоду алгаш турганбы база киши билдирмеш эледин эле о да бир ий аттык ийден салып башымдык муң шерик келжидирерлер белектенигер деген кебелик жан дамжылык бан турган база тенди оң соңунда ма бо карадагыларга бүзөлетикпен деп турат эле төөгүчүлөрдүн номун дептерде да бишип турары бүзөлетикпен оң соңунда бир шаландык хайлы болгон жүзү алдай талазындан
үгербоолар кээр турган деп турар. 200 кіре үгербоо кээр турган. Ам ол үгербоолар деш болса дөмейлем нар ол үгербооны халас кая бежил дөмейле өртөгнөзүн жоргузуп, ат көлдү жоргузуп, бээр ажраа жүдүрэ жүйлөрүн өзө жоргузуп турган дейт бодабы же. Ам ол үгербоолар 2 хонукпай 3 хонукпай хана анганга озалдай берген болуп турат. Келбен барган. Ам ол үгербоолар келген турган болсо жалдырла каш киши хөйжүгө алыспай турган кишилер муң жерик булажерланы чаа бержир турган. Ама озам ол ок жемзе барлык жоктук да киресин дамжилама. Конжу улук тулжуушун маа бойлерге болгон болуп турат эле. Чидик демисел маа алды башта карадагларга тулжуушун шөгүнгө көйү биле өлүрө өлүп маа жадык баарлар жадык балган. Он пейжен ажыг жине озам ол муң шерик үзелеп туткан. Жандыктарам тезер кишилери тезеп алдай жүртүнчө да тезип ашып турганлары бар дейт. Пейжен ажыг жине туткаш нар улаастай же жанам боже газакчерне жагырар жер улаастай деп хоройго турган көйлгөйдүн сакпан. Кожас молдун Захван аймактын төбү болуп турат эле улаастай деп хорой. Нар ажырарда кыйны тутуп эккелгеш то жазан жеринге эккелгежем. Билле дуарында курларын акпакпан деп турар. Курун акпаат бар дергелем бөлдөш тондук иде ергелемдик шеландык ады багайдык киши болуп турган эле хережен киши озамдык ниеттилерде андык эргеси куду деген көйлү кишилерге хамажыр эр кишинин акпааттарга озамдык жерлендик ады сабы жерлендик уз арасына сыңмазындык кишилер кылдыр көр турган жа жол кишилерини куду көрүп турар ол шей курларын баштай акпакпан бөлдөш тоннарлык чабыда каттарга олуп тола жол бежен ажы кийде шуптудун улаастай же жаан ап барган деп турар ап барга жол жерге шаажылаш шуптудун шаажылаш олла кишилеринин баштарын одра шаап шаажылаган болуп турат жана манан номда пишип турар шагда бир номда номжаң жөн такымдын номун яна авторлордун боло жомжугалар өзөк кишени жалса дам сагынбай жүргөн баштай бозам кишини ма эккелгеш кара өглөргө сукмаган турган дейт он ол кара өглөрдөн ам болкунга аш кийини шаажыларым киши bir gün şarjlak battarız, bir gün ündürök kılgıçla kaç kişi şarjlap duran kegildi. Ündürök kılgıç şarjlar jerge kılgıç bir kişi tekbeş gece gezinden algaç tekbeş tırtvar dedim jaldır. Tırtvar ortadan sonda manan jal. Bu kinolardan da borçak şaq koyacağına bir günün bayına odra şaq baş kalıp çıbar. Olcan kişi vajı olsa molduruk çidek bajık borcu şey. Şında olsa. Hem kinoda handıklı ya. Bir kişi tekbeş tırtı ökkeyer orta bir kişi çata öyle Moldurun adra xor ettir jedeyni. O xor ettir ve moyun eleyin uzay bejedir. Uzay bejerge ama on sundam qagarga. Ol kejegelig başlarım jan çoklup. Odra şaqman söydünde bezin ol qaraqtары алараң айтпай derje deyim jan. Çaglan jar boza. Şaажлагылаш. Ama on sonda mındık turak haljeşqın mezinde şam jonlu qorgudары bile. Olla başlarını bir улаастайдан бээр эккелгеш тага ашы же башы таваның бо улуг жерлер жоргужар улуг арттарынан арттар бүрүзүнгө эле ол баштарым жан узун шиж жаштарга асып турган дейт эңне сөөлгү баа жаскан арт жонун улуг жоржуп турган ору болуп тура келди момда оаны кылган көрдү ма бо саргысыган арт деп артка база эң сөөлгү башты маазып турган дейт. Ама оң соонда ол баштар куурарып калган баштарлар яна ламда оён тага аше же күн эккел жыдар шаажлар да доран жүдүр ашой барыс азыл дөмө үйрөп тутуп жаткан баштарын яна ол анда куурарып калган баштарны эккерге ма кадай көөгөдү ие кишилер абалары сук ол арттар сандай баштарны кежегелеринден ол оолдарының қанап диш таштарын да таанып турдулар яны бода уже кежегелеринен да таанып турган дейр болду. Ол куурарып калган баштарының ол баштарыны бары ол оолдарының баштарын таанып ап боттарын жаап анан биздин ёзу жаңжылыгыбыз билан көөрүткөн хөөлүң жан
орнукшуп тургандык төөгүлөр да бар дейт. Ам ол төөгүлөр дол улаастайга кара үглерге турган төөгүлөр. Ол баштарынан жан текпеш тыртка жүзөй шаап турган төөгүлөр. Ол төөгүлөрнөн моголдар бизлерге жан бербес турган дейт. Ам ол төөгүнү канчап билип баан, канчап биздин номнар же кире берген деп мындык айттыргы турусунуп кое жатабыз. Шүл дээрги бир солун төөгү ол кишилер арасынан ол шаажылаткан бежен ажы киши арасынан чаңкыс киши каттап табасынга эп чаңып калган болуп турар. Ол дээрге Сарыылдык Садыяжык деп бу алдандыргунларнын бирээзи кежигүүнү. Ам ол Сарыылдык Садыяжыктын маза-мазамда алдамадыр сумузунда да желе нийти салгалдары база чуртап жүрүр. Чүл дээрге ол Садыяжык ол кара үглерге база ам төмөйлем кашконук жап башын кестирен мана орган эрлерин дөмөй ам аштан өлүрүп арыс чеңберел ой. Ол кишилерге чем да жырдык ания олдурган хөөлүдүн чем да жырга изи турган хөөлүдүн эле келгеш. Ам моолдар моттары кая ажыр десем бойжун бу эрлерге чемден да ажы дежам айбыла өккөлгеш. Элерге чемни да ажы өккеп берип турган. Он кара өглерге эрлерин ам дөмөйле сүмөлежип. Он кара өглеринин ол кидисинин таттык жерлеринен көрүп тутуп ол эрлеринин башын канча жүзөй шаап турган он көрүп турган болуп турат. Ол Садыяжың ол эрлерге чемни тажып өккеп берип да ончу улуу эрлер бу биздин төөгүбүздү таба журтубузга жетирер киши керек дейиш базанын арасында сүмөлежип жап кара өглер иштинге болгош. Бичилеп жем бир жемни бир курут карытты эккеп берип ол курудунун жартыгын жиге шартыгын аттырып ам Садыяжыкка хүнезин ылдыр шыгжа өгөлен динелерлер. Бир чоргузар жиге дейш. Ама ания олдурган 10 жылдан жыл уган талазы биле ончу берик кийдер. Сарыылдык деп атты. Ана өзөдлерим болду. Онсондо ол кишини белекке жам бир күнүнө жорткан болуп турат эле. Ам жорурдандык херимдик ол жерде озам шивээлер турган жерден эле. Херимнек манулуу шивээлер жаныңгал херимлерге тебелер баглакман болор дейдир. Ол бейжин мажын жорып турган тебелерине абагылакман турар. Ол Садыяжың бирле күн белектен алгаш. Ол тебелер кырынга текпе жол улуу херимни канчалар жам халбактан үнгө жажа халаш. Бейер табауын жебес. Най. Молдун иштии талазынча хаккашылыкпан дейир халашылыкпан. Ам бейер табауын же дөмөйтилер лой. Bir gijdeskende bir jin çokтай бер. Он улаштыр иштинже халаш тутка жамал жаңыз кижинин халаш көйле ужуралдарга табаржып. Ама ол халаш оргара онсунда халы оргажам идинин амжанам сиир биле даракман. Хөм улдуңну идиге арыктар турган дин ол улдуң алдыңын хайндырып жеп Онum бирдик төөгүлөр бар дейир. Бир халы оргаш кадарчы хережен кишиге таа жөргөш, жууруга таа жөргөш ол инин ам ириге адын төндүр халы болгон ини ал жайны жайлатыр халы болгон ий. Ол хережен инин да идин кеп кабын тонун кеткеш да ыңай болуп тургандык табаргалар турган. Онан бир кайгал киши өңгө канчап таа жөргөн киши бирдик өөгө да киргеш барган деп төөгүсү бар жер анан салгалдарынан да дыңнап турганмын. Ол киши база бодунда кайгал кишинин өбө болуп турат эле. Ол кишинин ашкаргаш жеңбергеш, күнезиндендиргеш, конжу атты мундургаш да салып турган. Ама ол жерде азам дөмөйлө ал жазак-жузакка шала удур. Мындай кишилер дурдуняны ол ошол тургун кишинин жанында эткөбөс турган дейт. Ол кайгал кишинин жанына текперге салган деп таандык жерлер бар. Он ана кай кирөйө тургузундан журттунга халырып кээрин халк болгон ийдир ол. Халк болгош хемжик онунга кирип болгожам ол бодунун доорлам дөргүл төрөлүнгө халп жедерес. Ол дөргүл төрөлүнөн жылдар биле ол хак
База дөмейлі жазақ жағырға қынап, тұдып, бұға аққыларың мұнжа алған дей жолға түренлерін. Ол қыстың мазының алының артында амбоз орғышөл жөнер сайыр іштінге тұрған дей жерді. Ол сайыр іштінге хан бірлі жерінге тұрған мампыстың жамжа жоры сайырының іштінге. Алының, тыңмазының алының артынға бір қой қай жерлерге жашыны өгілен кедейді. Жана елен үрішті жаштыңған дей жерді. Тыңмазы оң сонда қадашыла үнгейзілі. Анда бір кеші бардың әскеріп. Егелен оң сондам из астарını көріп бар деген көйліғанды. Бірлі тәмдіктеріні көріп бар тұған елімді бірлі жи бардыр деген көйлік. Сарылдық сады ажықты ордам тыңмазынға барға жиор. Жанытам өске қарақтар база орлай сатып беріп бірек. Оң сонда дем тыңмазы сөйден бір ақыларын бір өспі де шерлі жүрегенде өйін қатыр өйін жоң жиор дейсің. Чем жам құрып қарт бичинді жені апарғаш бір жерге салып бар еттен де қадашылақ бер ол чем жоқ бор деген көйліған. Жейден күн ап чөг елейін деген көйлік. Елейін үрі жашынып. Жап жорып тұрған бірлі күн тавар жүйетін елі. Тыңмазынға бір қадашылап. Олы қадашылын көй жам аққызын тілегізін жорып тұрған үйден ол қадыр ең тыңмазы. Садия ашықты ама ақыларымның тағайызы тасам қым дейш. Жейді қадыр енді тұрған дей жерандан садия ашық. Ол күчейізі ол қыз тыңмазы олдырған. Оны бірлі күн тавар жүйетін елім. Ол қадыр сайыр іштің ол қадырларыңға. Тавар жүйерге жам аққызын танып бар. Аяқ қышқы желі құспақтажып, аққызын көрген тыңмазы ұглап. Садия ажың мен діргбен тыңмам деп тыңмазын оғыр қатып. Оң соңындам тыңмазы жүйі орам желі біздің жаныз шебейір батып болақ кейде жейірі жіп. Оң соңында ол тыңмазының өдейінге келгеш бір қыштан кейде жерден ол өдекті адым. Күл дөгер жерінге. Ол күл адаңғамды оңғы ғазы болғаш. Оңжыңды бұл залыс келді дәттерге лам нар кері хай бейір. Жүге күл адаңға дейіргам шағандан дыра олзың күл баспас, күл қырлап болбас, күл қасқанап болбас сындық жөні аз. Оны азы пілі болғаш үйі орам. Кешін күл адаңға чұртап жұттан қайдейді. Bir қаштан. Оң соңында нар жоғым қадайым нар хөлделің жұтты үйде жанамын жәнің садия аштың қадайы. Оң соңында бұл нар шом-шум нар ішкінің құды кемжі асы нар шом-шум база ұлыс жедері берге жердейін ол. Ам безін беріп. Бұл сайзыранға үйеді өзін кейже дәрі берге. Жерже нар қашыл ішті. Аңнап мәңнеп жойыран үйде жеран. Аңнап мәңнеп бөлгеш маға желі кемжі күніңға тұптырбайн. Жаңғы үйеді озан бұл өлік дейнелі дейін алды кейжі. Кейш қашты 4 жыл ішті. База ұлысық дөмейлі жасаған қая жой барлам. Бұза дөмейлі ұлысыққа қатшы алғайда жорып тұрдың. Ол қақ келген өліуін 4 жыл ішті жейді өрге жойыр. Ма ол үймен база чала оғырғай берген 4 жыл ішті ол кежіне тану астай база өрген дейін көліген. Кежі аз ұлғадығырлы ойынжап жоры орда ол желі хампичилі чағырлы оғырғай берген тұрар еді ол көй өлікті көлген еді жеді ол шом-жұмдан. Дейін кежі, кеш кежі. Ана көйлі кейштейін ол. Келгеш, оң сонда бұл мал, тарғалар біле желі сарылдық жөң жуыр. Жоғалаш қаш. Қосталғасын қолды сатып олға жоғын сонда қанам. Ады соғын өскерті олған тұрған кейде жердей. Сарылдық, сұрылдық деп жөнін жан алған тұрған кейлі кейдем. Оң сонда ұлаштырам, нар хөнделің жа қадайының оңын жа жүртап жара жана бұл бодының өлімі өлгенне деп банам жан, салғалдарым жан жоғалап тұрар. Ама сарылдық сады аштап тұра жөзі үш шау одағыны да қылыптар кейде намжелі оған ұлық тұрған көйлі үйден. Омдық ола қарағанның шуландық ұлап қылдыр құрғай берген қарағанны алғаш қарттақ бақ баш қанжалдыр отты салыптарға ол оттындық үш шоқ бауыр. Ана оты барда азағашы жоқ бауыр деген көйлі ондық. Чағандаққа ол база өгбелерінен намшық болғандық ертемнері тұрған үйден. Оң соңындам тазылы аяққа жөні қайындыр ішпер деген көйліған. Олдың алдың қайындырып тұрған өзінде тазылы аяқтық бұл кежі өзін жаным. Тазылы аяқтық жөран дейін. Жер ал бүрізіңе кіре бергендік көй аяқ шынақ жоқ тұрған жаш. Аян сұнып бер, ол аян қолып бер, ішке шөй бар деген көйлі. Ол тазылы аяққа қанжалдырда одақ берге яншай.
яшқам қанжан жөні қайындырыптар дегем ол шауадан салғаш бичи таштарны ол оданға изиді олғаш бичилеп кейір оқта орғаш жа орда олам ая қайны бер тазыл аяққа жөні қайындыр ешіптер шауадағына салыптар кемжікті қанжан кешіп тұрған деген көлік олды оғаны онжы ұлық жауап тұратын сарылды сады аштың ол оғаны ұлы өлі демерлерің Жelle сайгарар гонжу кер боротта кара өглөрдөн салыптарга жаңгыс эккелгеш төгүнү ма эккелген жол болуп турат эле сарылдык сады ашык. Амбола тура халжып турган кишилердин арасынан көдөн сады ашыктын төгүзү бир аңгы, самбажыктын төгүзү бир аңгы. Сады ашык самбажыклар жом жаңгыс аймактын төрөл жөбөмүй канка төрен жөө төрөл жөөндө келип турган тепилери жөмөн он тажымба күндү базар дөрдөн олам да орстап бишкманда мелкий чиновник деп база бишкман аллам кезек жернин даргазы күндө эргелик кишиндик дөмөйлө ол кира кишилерни башкарардык чырык баштык ама орстап чогаларга озамдык грамотный кишилер база керек турган дейм. Жажам арасында күндү да эргелик киши турган ал сады ашык база уганы самбажыктын төгүлөрү база ханам жанды улус төгүчлөрүн чаңга аңгылдырда жугалар. Ол сады ашыкты тилеп турган өзүндан бу карадагылар дейр каштагылары дей. Ама он сонда жайлар жерлери дем амбозо дем хорумда кезек бу чыргак конну ол жайлаглар ол деп турар. Ол улуг шак кезек ол жерлер. Он сонда улуг шакка жаткан самбаштын адай эзин огун кайылдей жана эри деп сога көргөн. Ак ол улус келгеш авазы жерле сөглөйүн дейли кой. Аударга адазын чут жана өлүр эриде деп барга адазы сөглөй берген деп. Мында барган боор деп жогалай бергендердин төгүлөр база бар. Ама он сонда самбашык ма тесип жоруп турган өзүндө база. Катты боор кийи саткан дей жырайын. База дөмөйлө ашык конжа сүрүп бирле жерине жеди бар дейип келдик. Катты боор киши мында өспөдей сааттарга баргашымдык яштаргам жан хере баглаш канжалдыр. Жан өлүр эридак манжа дейр самбашыкты фодун. Он сонда ал самбашыктын мөчүзүнгө тээр кийизи жок болгон ол жедем. Бүдүн чонун жан кордук бандырган дейм. Алдандыргандарга тээр болсо алам хамаалгал кийап бар деген хебел. Он түнагада улус көрбөз жерде Зүткөлдүн базам желе хам мөгө жытты олаш. Мөгөлөр желе күндүлүк кишилер турган ол жерде өзүн. Мөгөлөр ол самбажыктын мөчүзүн көдүрүп алгаш кайнар. Нар орнукчудары эле нар тагыглар арасында кирип байткан деп аналарыбыздын көргөн кишилердин таанчык болгон жугаалардын эле. Бул сөөгү бага жазган сары кисеген артында озом алдамадырларнын 3 жыл оюн тура калышкандан бери 3 жыл оюн темдеглеп турар Байырлал үйесинде оза ачткан дей жүрам мону. Сарыглар ортун эртине ичи деп кулдууранын алдарлык айылдакчысы. Мындык шебер кишибиздин озам жан жогадып калган. Мындык турасгалдын 3 жылда турускан. Мында бишиклак маңгырдан 1883 жылдан 1885 жылга дейр 3 жыл ишти деп турар. 3 жыл ишти тургузунда оза топтурбайм. Жап үймөөн үнүк болгон. Тура халжып турган болуп турар. Бо турасгалда болгоч ойнор достол аттар бишик банда турасгалда ол ортун эртине ичи деп кишибиз жогадып калган болуп турар. Ошондо тараанады жагырчы деп биздин хам жагырчылап баадырган алдамадыр сомозунга ол кишибиз жан кылган чүлдээрге ол согуннар жерже угланып берген жерже кире берген кылдыр калган деп турар чүлдээрге ама он соңга бо жерге озомдук хандык жылдык чиндик мындык дайын жаа болбасын деш калган он соңдан бо ынды жартынан жорттун кызыл кожа анан кырымдан көрбөз ама баш көрүнөбүз жаа хебелик мындык турасгалды база калган он соңунда оң арттын жат ол таг үчүнчө көрбөз такырынча көрбөз зам аттык бажыдар самбашыктын оор хебери да сийилбек болуп калган. Салгалдарында мозам ада өгбөлөрүбүзгө турасгалдарына кылып
Ол сонда мо Ошөлдө болуп турар, 10 жыл болгой эле болуп турар. Байырдын адынан шупту билир, бүтүн тоба билир. 90 жылдагандан эгелеш, 100 жылдаганы, 110, 120, 100 үжен ам бозам кашонгаш. Байда 104 жылдаганы. Ду oyun болсо тендегле өттүрөрбүз. Шупту салгалдардын бараады болсо болур. Бүтүн кожунубуз жону, бүтүн тоғабыздың жону. Кеп болсо ма байлар болуп турат эле. Алданмадыр өгбөлөрүнүн амда өже өшпен кебер. Өже өшпен алданмадырны өпейлеткен кемчил мөге сынны тайгаларлы магадан жың сүткөл Амбыкка йоржак алаш аалчымай ондар ишкин авыккай хертек хөнделең агол моңгуш жадаана аражы ондар ишкин баппыйжык ооржак ак белерген түлүш өвүр торгалы дагбажап ооржак ак дажымба күндү жадаана дажыппай ооржак ак дазаңмай хертек хөнделең тартты хавалы манжүрек дары көө ондар шеми дораппай сарыглар өлжүктүү дөңгүрак ооржак алаш дугаржа ондар су аксы тыртыгол сарыглар эдегей кадатчы ховалы манжүрек көк самбажык чыргакы комбулдай ооржак манжүрек көклама сарыглар алаш лопсан хомушку чыргакы мандыппай ооржак алаш намзырай түлүш өвүр торгалы одатчап ооржак дөң терезин ойдуппай сарыглар эдегей омааштай карасал жадаана оттуккай куулар хорумдаг севендей моңгуш көндөргөй себек кертек байтал садыяжык моңгуш манжүрек сембилдей ондар шом-шум севендей кара моңгуш көндөргөй себек кертек байтал седенжап ооржак дөң терезин серен ондар ак сенди кертек көнделең сорукпай кертек эдегей судуппай ооржак алаш сумуя моңгуш жадаана тежиккей ондар кызылдайга тогбужап сарыглар алаш узун белек ховалы борадайга урдумай доңгак ишкин шомба улуу ховалы жаа көл ыжааккай сарыглар алаш янда ондар манжүрек